Eşamısınız dostlar. Hallerde yaşap yatasız, keyiflerinizi çek, aşarga şerge jitemi, kreditlarınızı tülüysüz mü? İpatika buruşamayı mı? İpatika degenden bir ir şepşere banka kirip barayken. İşik tübünde sakşı tuktatkanda koya barasız. Mındı halatta şerek iniş banka kirge yarabi degеш. Yok, men ipatika tülep çıgasam ona kilgeni deyip eytedi. Mına jalagat, ipatika nerse işlete. Bir deputat zavutqa kelgan. Doklad söyleyken. Buna deb aytadi, 1-3 yıllık dollarning beyasini ko'targan edik. Hadi xalq tüze. Allohga shukr tüzdi, shidadı. Anlar biz endi mashinaga, fatirga beyalarni ko'tardik. Hadi xalq tüze. Allohga shukr shiday. Buna deputatlar uylashdik da oziq-tulik produksiyaga beyani ko'targan bo'ldik. Xalq degach bir ir turganda aytay ekan, qarali, ag'ulab qaramadingizmi deb aytadi. Jamaat, zamanalar görüp turasız auraya, endi koyuşlarını kısıbırak buabız, emme de lakin bizden halık tüze, tatar tüzüm halık, şıdam halık, ungan halık, bulgan halık, talantlı halık, çırtınlı halık. Şakra, ifirde Kemit Cevit. Kapka tüvüne konaklarımızı şakırıga vakit yetkendir. Alkışlap karşılayıga jamaat. Birinci konağımız, Tatar Bugu konkursu laureatı, Rivayat Ansamblının solisti, İlmir Yamalov. Rahmat. İlmir. Hazır konaklarını şakırabız. Hem indi garmon tartıp karşılaygalar. Mengi istakalar şok katırlık mısın hali? Hürmetli dostlar, Kapka tübünün kütüp alıngan konağı Kamal Tiyatro'nun en talantlı artistlerinden birisi. Tataristan'ın at kazangan artisti Feniz Jihanşa. Para indi bana. Neyse iştirmedi kazandı. Sen naşarlık көріп берме, яқшылықны көр. Қаралы қапқаларды бұяп қойды, қималар бұялған. Міне шол бұяулары тамған енді. Көрішейік. Әйде. Әбәғат, тағын бір қонағымыз талантлы егет. Шаумен алып барушы. Мен бұл егет турында көп сөйлеп тұрмын. Әмбәдәркен талантлы егетлеріміздің бірісі Мишар егеті. Буада туып өскен Ринат Акбаров. Очень приятный царь. Царь, очень приятный царь. Тағын бір қонағымыз продюсер, Татарстанның халық артисті, Бұнша Ташы театрының художество жетекшісі, алып барушы, алып қайтушы ғыммен жамағат, талантлы шақыстарымыздың бірісі, Ғамил Асхадулла. Нәрсе мұнда келгенде бәтіңі бәйлемейсің, а? Эт бар мыне? Нәрсеге тозу сені шүт қопмады. Жаңа көт күлмек, жаңа кәсті. Эт керек, сақлый, юртны сақлый. Нәрсеге тозуған етті, оттыр қадыр. Нешлеп? Қадыр бүтін жүні кіші видеокамера құя. Мәселен, хотының жаңа бір мұжик келсе, эт айтмай бетаның, камерадан көресің. Неғар? Давай, ұла менің өткендер. Бар, все. Лежать. Татарша аңламай мені? Yok, Rusçağın anlay. Rus'tan satıp alganıyım. Hürmetli dostlar, hürmetli konaklarımız. Sizni Kapka tübünde körübüzge şeksiz şatmız. Eğinde Kapka tübü cemaat oyun külkü, mezekler, jırmın, şayaru, hem indi takmaklar. Sonra üstler var mısınız? Var. Eli tağın bir artistimiz var beyt. Eli tağın bir konağımız kelip yatı gidenler cemaat. Qarağız eli, görəsiz mi? Tataristan'ın at kazangan artisti. Kreşin yigiti Vadim Zakharov. Bas. Selam. Vadim, bu senin defi gittil da. Это, да.
Достар, қонақтар барса да келіп бітті бұғай. Шарик, нәрсе бар? Кімдір бар енді, Енді жамағат қатын қыз болмаса ғана ярар, иә? Рәхәттәріп отырадырық, ә? Жөне қатын қыз болса, үрмей олады. Үрмей міне. Камел, ететіні таныйда. Жоқ, жамағат, бома, güzellerden güzel, talantlı kızlarımızın birisi Gülnara Timircanova. Nahal. Gülnara, bakalım bana bunda otur Ali abi. Ana singa. Arası Rınat, nişek seni hürmetine şiş tartıp koydu. Dostlar, qonaqlar жиылышып бітті. Қап-қатыбы, бүтін яңалық, бүтін хәбәр, ойын күлкі шушында, тақмақлар шушында, соңғы хәбәрләр шушында. Но, біз енді жамағат бұндан башлық әлі. Ең яңа, әлі халық тілінде бек ишетілмеген анекдотлардан, мәзәклерден. Рынат. Нормальный иркшінің бетіне кіннеші бұларға тейіш. Утро должно быть добрым, день полезным, вечер незабываемым. Ну, тоже иртә белән тордык, барса әйбәт, яхшы тәртип, утырдык хәзер хатын белән кара-каршы шәй эчәргә, тәмле итеп шәй эчеп утырабыз. Печенье алмый әле дип сузылган гына идем. Ялгыш кына тозны түктем. Хәфсё, хатын йөрәге 1 минутка туктады. Күзләр акайып чыкты, хәзер хатын тузып китте монда. Син беләсеңме нәрсә эшләдең? Син тозны түктең, тоз түкәч демәк ул тавышка хәзер без сине әрләшәбез ди. Синең хатының шулай сөйләшә да? Хатыныштандырам тукталым, әйтәм кадерлем. Ник ул мәйтәм тоз түккән начарга йөрисең соң? Аны әйтәм яхшыга да йөреп була. Юк, мин уже әзерләндем. Кішіліме, талантлы егет әйтеп тұрамайды. Бұнда біз жамағат шоқар-моқар жоқ. Бұнда кім нәрсе біле, бұнда сөйлерге, бұнда жамағат рәхәтләніп, ял итәргә келген. Bir замечание, шәп хатының күрсәткәндә тұрып басып сөйлисең. Қорқып біткен енді. Көрмейсің мені башында шәйші де қалмаған. Әнес, жамағат, біләмен театр артистларының жетті екенін. Әммәден әкейін, Фәнес, сенің шошы қапқа түбіне кәмит жәуитке келуің біздің үшін зор бәйрәм. Сен ұлы зор қонақ. Нашыл. Жоқ, сен келіп келдің бәйт әлі. Соң, теге жиын жүлер арасында бір ақылы болады үйлер бетіңіз. Мені мақтамасан да ярында, Фәнес. Рахмат, Фәнес. Шушы сөзіңді жеткен. Сол бір трагик нота кіртіп отырарман деп ойлаймын, мен шулай бектегі. Сен ұзаққа келдің ме? Ұзаққа келдің? Неше қонақ етесіз енді? Қонақ, бізде қонақ. Жамағат, міне, еске алғаныңыз бар ма? Татар халқы ең қонақшыл халықларының бірісі. Келешесіз ме? Сый-құрмет, тавым толы ризық үйме, жыр. Әммәден әкейін біздің татардағына бейт, қонақ турында бек көп әйтімдер бар. Міне, қонақ турында не де әйтімдер? Қонақ келса сый келе. Фәнес, шулай бейт. Қонақ ашы қара-қаршы. Сіздер нешек? Бізде кірәшінше енді. Нешек ол? Қонақ болсан тыйнақ бол. Бәлі шуңа көрәш байғын айтып. Абе сізді? Кия өзіміздікі? Эльмир? Қонаққа йөргә яратам. Бақал түгел, бұл факт. Жоқ, сен қонақ қаршы алырға яратмайсың мұны? Қаршы алырға яратам. Сыйларға яратасың мұны? Ансы хатын енді. Қайса, Тоқайдан ма? Жамағат, Тоқайдағына бейт ол, Тоқай районындағына мындай әйтім бар. Қонақның тузаны да тәмні ұзатқанда иснесі келеділер. Гүлнара, Башқұртстан, Бұрай. Ол яқлардан шектіп әйтелер. Бізде келін өзімізге ұшаған дейлер. Қонаққа келгеш. Ансы енді көп қырлы енді. Келін өзімізге Ошарға да ярата. Неде кім ұрлады, кия өзімізді? Некенсіз? Әйбәт. Сізді? Шақырылмаған қонақ хуже татарины. Yok, bunda dürüstü. Huşu mişarina deyip eytirge gerek. Dürüst, alkışlar cemaat. Hadi. Şimdi kaldık. Üryan'a mesek. Üryan'adır mı yoktur mu? Ben bunu işittim. Teki kimden işitkeni bizden ilkişisi tük. Şuna göre işitkeni bulsa indi Gamil abim belki işitkeni yoktur. Samolyotda uşalar iken okutuşu Виталий Кличко, большой боксер, хам, батюшка поп.
Bundan stewardesi çıkkanda aytadi samolyot bizden dırıldı başladı degeni gele krушение gelekti. Biz aytamiz no üşügüzge 2 gene paraşut dep aytadi. Ne işlergen tizlerinde Vitaliy Klitschko bitin toza здоровый bir ne işlergen tizgene xoritiginde bir paraşut otak kiyende bir kişiden soram için mişe vış osqa sikirgen isen qolam dep. Şunu tagın degen damar samolyot dırıldı degende. Şundan pop te батюшка olarak kişi bolganlarını ko'rasin. Aytadi kızım menin de Xudayga da yakın ömür boyu yaşagan dep aytadi. Mene bir paraşut kaldı. Şunu kiyde sen sikirming ulemdin dep aytadi. Tege o'qituvchi qarab turganda necha bola deb aytasiz bizning bit parashut ikov necha ikov bo'lsa endi bir sen Klitschko kiyib sikirdi deb Klitschko mening sumkani kiyib sikirdi deb aytdi. Samolyot degandan yigit bilan qiz uylanishganlar no ballı oy samolyotga kirib o'tirganlar Moskvaga boralar ekan o'shalar. No o'rnlari turib kelgan kelin mында kuyov mында o'rtada cho'ksha o'tira. No İlənişkəç bir oturub barası gilə, yenəşə, tegəgə bulay deyitib qaraylar indi. Mənə kişə tuyuzul, zihar köşəb oturur. Yox, здесь буду сидеть, здесь буду летать deyib oturur ekan. Şundan soң stewardessini çağırıb getirgənlərdə zinhar köşəb oturdıq. Mənə kişə gənəkkənə tuyubuz buldu. Ballı ayыбыз, yol itergə barabız Moskvaga, birgə oturub barası gilə. Tegə şükşə qaytıb qaray, tegə şükşə здесь буду сидеть, здесь буду летать. Şundan soң барганда борт инженерга инде күйөө балакай инде зинхар үчүн көчүрүп отурдугуз инде. Теге келгенде тегени кулагына бір екі сөз пышылдаганда теге шүксүк секип отурган, күшүп та отурган, тек калтырап отур экен. Күйөө балакай, кара, нерсе деп айтты экен мага. Кутун алды бит бу суру экен. Барганда борт инженердан нерсе деп айттың? Хаман ушуна келе алмай отура. А я ему сказал, что это место Москву не летит деп айтады. Гамел. Samolyot degenden birine bildireyim indi. Давай. Samolyot degenden tege okşaşlar blondinkalar var içinde. Ha, iki blondinka samolyotda uçraşar tanışlar. O, привет, haller nişek, eybet. Koya barasın, min Moskvaga. Min Moskvadan koytan dep aytadi. Kız turunda söylegeç iske çıkıp gitti. Bir öyle uçraşkanda indi, haller nişek. Nişek настроение жоқ әлі. Нишек болсын, бүгін случайныгына, ялгышкына күзгені бәріп атқанıyım. Хатын айтты, вот күзгі батсаң 3 жыл ішінде өлесің деп айттылар. Дұрыс айтмаған хатының, дұрыс айтмаған. Нешеген дұрыс айтмаған. Ана біздің көрші күзгі сыматқан 2-ші күндік трамвай таптады деп айтты. Spektakl oynayabız. Can Kisekkayım degan Tofan Minnollin'den. Onda men isterik alkaşırımını oynayayım. Ormanda indi benim karşıga Şurali kile, men beni tanımayım. Nişlep jerisin sen bizning bakşada deb sırım indi. Şurali ayta bu sizning bakşamın edim. Aytam elbette bizning bakşamın. Bitmanda ağaçtıra orta indi bizning. Şunda ağaçta tuti kuşlar kunaklagan indi. Şol tuti Oja kazak. Tuti kuşlarga qarab aytırga tiyiş. Mine bizning tavuklar kunaklagan deb. Men mana ko'rmaysan meni. Mine bit bu taqqa tavuklar kunaklagan deb. Şundan narsa aytganimni anglab aldım da tuzaytirga tilab tag'i qishqiram. Tavuklar kunaklagan deb. Şundan hazır Şurali jig'ilib kula boshladi. Men tag'i narsa yolg'ish aytganimni angladim da tag'i tuzaytirga tirishib, tag'i da qatroq shu so'zni qishqirdim. Bu Kamal Teatr sahnasında. Şundan so'ng xalq boshda tintirdi. Sen eldeşlisin gel anda. Şundan so'ng ol so'zni jumlasi bilan bu spektaklda aytmay boshladim. Rahmat. Hele tağım var. Ya buna söylegeç sahnede bulan hal bir minyatür var. Men vrach studentlardan egzamin alar. Bir Londoş isimli kızımız bütün spektakl anan teksti şu hadla bütün şiirlerini yazdık. Mana var bit shunday uzun so'zi. Ularni avtomatik yodlab bitirgan deyman. Mana bunda 12 ta chiqish yasaganda shular chiqdi-da sizning shulay deb aytirgan deyishin. Chiqdi-da bir so'zda esga tushira olmayman. Aha. Menda meni titratiklini aytaman. Ammo tushira olmayman. Yurda miskin qizarib, "Qarash professor, men bugun hazırlanmadim" dedi. Yok, situatsiyadan chiqqan men. Ana qarshi bo'lgan. Mana jamaat. Situatsiyadan chiqamiz. Hem endi mazaklarning davomi qopqa tubida kelgan artistlardan motor jırlar tinglamishi mumkin tugul. Enlerini bassa ağırlık, köşün bitse alga barırlık.
Kireksinme şiit yatlar ingen, tire gitsin barı üstingen. Yazmış illerinde sıkılsan, yalgışkına abınıp yığılsan, kulsuzma seni öpken gitkenge, ışan barı ömür itkenge. Yazmış illerinde sıkılsan, yalgışkına abınıp yığılsan, kulsuzma seni öpken gitkenge, ışan barı ömür itkenge. Yaşlar kilse eğer kuzine, ışanışın bitse özüne, boşatma küngelen yatlarga, üstüngün eybetsiz saklarga. Yazmış illerinde sıkılsan, yalgışkına abınıp yığılsan, kulsuzma seni ötken gitkenge, ışan barı ömür itkenge. Yazmış illerinde sıkılsan, yalgışkına abınıp yığılsan, kulsuzma seni ötken gitkenge, ışan barı ömür itkenge. Barası yolların butalsa, yüreğinde yalkın utalsa, yoldaş itme hatta dostların, yeneşende bulsun öz yarın. Yazmış illerinde sıkılsan, yalgışkına abınıp yığılsan, kulsuzma seni ötken gitkenge, ışan barı ömür itkenge. Yazmış illerinde sıkılsan, yalgışkına abınıp yığılsan, kulsuzma seni ötken gitkenge, ışan barı ömür itkenge. Kulsuzma seni ötken gitkenge, ışan barı ömür itkenge, ışan barı ömür itkenge. Dunca şunday kızık nerse, her gün nedir yangalıklar iştemiz, nedir iğlanlar okuyuz, televizor aşan nedir yangalıklar, mağlumatlar, hem indi mağlumat köp jamaat, informasiya Rusça etkende Tatarca mağlumat olar bik köp. Emme de ki mene bugün gazete bitlerinde nerseler var iken, mene şuna kus salıp ötegeli. Rınat, poşt yaşçığında neler var iken, alıp kileli poştalyon. Bilesiniz mi? Poştalyon alıp kaytada, poştalyon haber ite. Akşarlak neydi? Men şunday. Hatırlaysın reklamını? Hatırlayayım. Rahmat, rahmet. Ben sana okuytur. Akşarlaklı. Hemen cemaat, uğrum bilesin mi? Bana, nindi iğlanlar, nindi yangalıklar var iken, kadir cemaat özümüzden komentariyalarını aytıp öterge gerek bulacak. Hemen de alar bir kızıkta Türkmen tilli de bulurga tiyiş. Tek, buna şunda bir iğlan bergenler. Eteş satam 580 so'm tura. Markasını indik. Marka Mercedes. Biti tugilmi? Yo'q. Probek ko'pmi? Yo'q. Probek yozilmagan. 500 kelishasizmi Kamil? Kardana neydi? Moyoq bağımı. Eteş degenden ilike hatırlaysın ekan. İlk bizni kurşular bir-birini kuzatib turganlar. Жаңағы күндөшіп енді ғилмияттегі көрші құйма арасынан көршісін күзете екен. Тегінде екі әтеш бір тауықны қуып жүр екен. Шундан соң кіргенде ей көрші кайым екі әтешің бір тауығыны күні бойына қуып жүр. Интіктірме тауығыны суй бір әтешің дегеш. Жоқ, өзім ғұмыр бойы интіктен бір ир білен рахаттансын тауығы бит екі әтеш білен деп айтады. Жоқ, бұл реал иғланма. 580 tenge. Arzan bu arzan. Arzan mı? Arzan. Ateş kup mu tura? Fani sen et neden? Et neden ateşler kup mu tura? 3000'den de kim durmayı?
Сарык бәясе бит ул. Жоқ, шулай. Әйбәт әтәш. Әйбәт әтәш. Қуып жүр итәргән әтәш. Бу инде дибер гата. Сарыкны куып йөри зато. Сарыкны куып йөри. Безнең әтиләр авылда яңа әтәш алган, ту яңа дип та. Яшь әтәш алганнар да. Искесен суйганнар, ту да искесе булды. Картындарча искесен картын. Картын суйганнар, ничә сум алганнар, белешергә кирәк. Бу 580 сум кыйбаттыр ул әтәш. Әтәшне постоянно алыштырып тора кушалар. Ни өчен? Ортая. Менә алыштырганнар бит безнекеләр. Тавыклар танымый башлый. Или буталама. Тыңламый башлый. Тагын берсе бар. Бер тапкырда киелмәгән ирләр дублёнкасы сатам. Үткән ел алган идем, хәзер сыймыйм. Минеке түгел. Әйтмәдем инде. Гел Фатыйма карасы киләйме? Монда тагын бер бар шундыйрак. 20 меңгә бирәм. Казан, Ринат дигән. Ясия? Менә бер тапкырда киелмәгән ирләр дублёнкасы сатам. Үткән ел алган идем, хәзер сыймыйм. 20 меңгә бирәм. Казан, Ринат. Ну, бер 3 айдан Вадимга ярый инде ул. Ябагам дип бит. 3 айдан җәй җитә бит инде. 20 меңгә лучше машина алам инде. Вадим, Дублёнкада кирәкме? Вадимны 20 кытыгыл бу. меңгә кая машина аласың хәзер? Әтидән? Степ бер әтәштә бирәсең. Эштә әтәшендә тиеп тә җибәрә. Монда игълан булырга мөмкин. Булырга мөмкин. Әмма ләкин монда җәмәгать дублёнка сатам, үткән ел алган идем, хәзер сыймыйм. Менә буның инде төймәләрен күчереп тапсаң, бу дублёнка кемгә дә ярый? Аннары кендек күренә бит күчерсәң булды. Күренсен. Былтыр кимәгәнне быел кимәгән. Кондиционер. Ну 20 меңгә генә дигән бит. Эшсез түгел. Бәлки инде ел саен күчерә, инде күчерә урын калмыйча. Ну, может быть, шулайдыр. Белеп булмый. Әмма ләкин сата. ГАЗ 53. Ассенизатор. В хорошем состоянии. Газ, бензин, шланг 10 метров. Запасной двигатель, коробка передач и резина 2 штуки. Полный комплект был. Комплект. Кондиционерлар белән. ГАЗ 53 машинасы. Күргәнегез бармы соңгы вакытта? Ни булмаска инде. Бу раритет. Алай диме? Хәзер алар бик сирәк. Гәҗтә бит. Гәҗтә бит. Инде бер сорау бар шей. Юк. Татар гәҗтәннән русча гәҗткә әйләнәсең. Почтальон. Монда бар, монда татарча, русчада языла. Игъланнар бит. Ну, ассенизатор хәзер бик модны, бөтен коттеджларда акчаны эшләргә алар. Кем соң? Ничек ашауга карап килә инде ул? Юк, бу ассенизатор нәрсә икәнен аңлат. Бу бит ассиминатор белән бутой. Шлангысы 10 метр диелгән бит. Ассенизатор кем була? Син берсе дә белмисеңме? Ассенизатор да Авылда белмисеңме? кирәкме ул Алабут арасында? Синтезатор бәлки булгандыр ул. Синтезатор. Кабеле 10 метр. Кабеле 10 метр булырга мөмкин. Тагын берсе, Арча автобусында ишендә акчасы булган сумканы унутып калдырганмын. Кире кайтарсагыз иде. Акчасын гына булса да. Камил абый без сиңа. Моның белдерү кыйбатрак булган шимди акчасына караганда. Юк. Юк инде, значит. Җәмәгать, сез менә ничек уйлыйсыз? Моның акчасын кайтарырга мөмкиннәрме, юкмы? Юк, хәзер яхшы кешеләр күп, между прочим. Яхшы кешеләр күп. Фәнис. Аңа яңадан биргә кирәк, акчасын гына кире кайтарыгыз, сумка алырга дип. Шулай язырга кирәк. Сумкасын урлаганнар бит инде, сумка кирәк менә. Теге Җиңгү проспектында элек базар бар бит. Шунда үтеп барам да бер әби утыра инде, шулай. Хәер сорап утыра. Җылап утыра инде. Әби, мин әйтәм, нигә җылыйсыз дигәнем. И балакаем, кошелегымны югалттым ди. Акчасы күбейме, мин әйтәм, и балакаем, 100 тәңкә генә иде ди. Әби, мин әйтәм, җылама, менә 100 тәңкә кулына тоттырдым, җылаудан туктады да. И балакаем, кошелегын да бир әле диме. Элек мен начальник жүрткәнем, Шляповозда. Ну, начальство салмыш 20 лир инде элек. Нык җибәрә инде. Салса, бәйләр кеше юк, машинада икәү генә. Гел булмаган нәрсә өчен дә бәйләнә бу. Гел акырып кайта инде җыл буе. Көз көне барганда тәгәрмәс ишелде бит, нишләргә? Бу теге ашыга инде кайтырга бар, эше бар бит, иртүк торып китәргә кирәк. Мин тәгәрмәс алыштырам төшкәч. Соқар, сен көрмесең что ли, қодақны? Көрмесең что ли, михан соға қалып бит. Сен соқыр мінесің, мен бәйләнә, ярар. Юлдагы қодақны көрмесең оны. Әйе, қодақны көрмесең что ли дейін. Ярар, икенче күнде отырдық та, киттік машина белән. Әйе, бетонкаға шықтық та енді.
УАЗикні 90-ға қатты бастым. Бір жойларында кетіріп бастып тұрмызға бала. УАЗикні башы біле келді шықты теге. Көз алдыма келе бұл көрініш. Қарап тұрайын, шляпалар сылтылды. Мен елдім де, типтім де, кісәдегі әзірлеп қойған қодақны тұттым да, теге оқыра, нәрсе болды. Айтам, міне қодақ ятадыр ғали. Әлдуанның анлары сөйлеріміз. Сөйлеріміз. Иғланлар білен қанағат жамағат, иғланлар беріңіз, һәм біздің ішінде бик файдалы, рәхәтләніп күдірге ұрын бар. Шылай бет? Зорайты рәхмәт. Сәрлі сандық рубрикасы, жамағат сандықта шундай бір. Медицина өлкәсінде қоланыла тұрған. Шприц. Yok. Yok. Зажим. Грилка. Yok. Медсестра. Бик кирәк әйбер. Ну, хәзерге вакытларда ул әйбер заманча. Хәзер инде җәмәгать технологияларга киткән. Ну, элекке, Мамык. Yok, мамык ул бүген заманча. Шәдә мамык. Yok. Не тора мамык. Теге үлчи торган давление. Yok. Банка. Yok. Үзең кулланган бармы булай бер? Минем бәләкәй чакта кулландылар. Менә Шишник. Yok, авырткан вакытта, име, менә шуның белән килеп, менә мине тикшереп, име үзләренең фикерләрен әйтәләр. Финдаскоп. Колакка куй, финдаскоп. Үпкә. Да, шул тыңлый торган. Нәрсә? Финдаскоп инде колакка тыгып. Yok. Yok, мындай турысы теге. Драс! Колакка тыгып тыңлагыз. Монда безнең арада табиблар бар. Бу нәрсә? Светоскоп. Шын, менә булай итеп тыңлыйлар. Хәтерисеңме? Бәрәкәт сине сукыр ишәге монда менгән бит. Эттер шак шетсет Әгәр үлеп. татарча исем кушыйк әле шушыңа. Бырга. Бит исеме булырга тиеш. Колак быргысы. Ламел, нәрсәгә ярый? Док. Менә җәмәгать, нинди ди булган? Заманында хәзер бит мондай нәрсә бик кирәк. Бу раритет, бу музейный экспонат. Музейга гына куялык. Шуңа күрә менә сакланган. Шулай бит. Дуслар, рәхмәт, алкышлар.
deymagan. Haydab! Hayda shulay, haydab! Yok. Ринат айта, бұл қыз білен бейгенні эфирға бермесіндер. Жоқ, серьезно, суя. Эльвирға алқышлар жамағат. Афарин! Құрметті достар, құрметті қонақтарымыз, иқтибар экранға видео жазмаға көз саламыз. Білірге керек, әйтірге керек, рөл артында кім? Кім әйті, рөл артында кім? Қатын қызға шаған бұл. Дейді Гүлнара. Внимание, будьте осторожны на трассе. Кто? За рулем, кім? Рөл артында. Кішедер енді кім болса. Кіші бұлай жүрмейінді. Фәнис, кім деп ойлайсың? Et. Mana bu машинаның қожасы кім екен? Сен сонда үшін бір шылып отырасың мұны? Жоқ. Сонан біліп бола кім екен? Бұл не бұл? Тракторны тізеген недер бұл? Конструктор тізейсің. Ринат, сенің версия? Явно кіші түгел. Нормально. Я мұнда қатын қыз, я маймыл, я эт. Я бұл просто ручникқа қоймаған, өстен қарап бәрілді, кішісі оғаның. Трактор ішлебейді? Жоқ, кішісі бар. Ішлесе де кете бейді. Кішісі бар. Кішісі жоқ бейті аңыз. Жоқ ма? Құлары. Параны әйбәтлеп. Гүлнара, хадим сенің версия? Бар, Мен бар. вообще кіші көрмеймін де. Кішісі сілкіре жамағат, кішісі сілкіре. Қатын қыз енді значит. Ашық ма? Айтам бей. Кандурапа. Достар, алдағы видео yazma, әйтірге керек, Фәнис Жиханша ник күлі. Xayrlikda hurmatli tomoshabinlar, biz sizni qonaqxona sahifasini chaqiramiz. Studiyamizning muhtaram qo'noqlari G'aliyaskar Kamal ismidagi Totar davlat akademiya teatrining aydab boruvchi aktyorlari Faniz Jihansha ham Milyosha Shayxiddinova. Xayrlikda. Buna 1-oktyabrda G'aliyaskar Kamal teatri endi o'zining yangi sezonini boshlayacak. 105-sezonda tomoshabinlarga nima yangiliklar taqdim etasiz? Nelar bilan sendirga jinasiz? Bu yil yangi komediyalar o'ynaymiz. To'xtay olmaymiz. Emotsiyalar to'lgan. Xalqni komediyalar qarorga hozirlaymiz. Shularning birisi bu bizning Fransiyadan kelgan rejissyorimiz Nicolas Sarkozy deb aytayapsiz. Bu Fənis'nin tigi spektakldə baya söyləyən məzəgin söyledi, qar iskə düşürüb, şuna gülə. Tavuklar turunda. Tavuklar turunda. Mında bizning qo'ygan vaqt edi Tartuf komediya. Fransiyadan kelgan rejissyor Nicolas Strova qo'yadi. Men siyladim da rejissyor akam dedilar. Men Nicolas Sarkozy dedim de şuna çıkındım indi. Hali o Sarkozy'nin anlayım, dürüst etmegenini. Tavuşum kısılı. Şuna çıkındım. Hele şöyle isimde otama, niye ekelediysen bittik durur. İsmin dürüst etkeni ya. Niye ekele Sarkozy olsa. Anladık. Mana şu videoga bik ko'p tomoshachilarning ne uchun kulganingni bilasizlar kelgani. Qarag'anlari bor, ammo lekin mana bugun biz endi men birinchigina topqir ko'ram, ham menga bek ushadi. Rahmat. Qadr anladim nechun kulganingni. Qopqa tubida o'tiruning butun yami shabagat ul garmon tartib taqmoqlar jırlar shulay deydi. Hamisi yoqda bormi? Tenis bormi? Bor, jırlaymiz shabagat, taqmoqlar.
Элек авыл урамында торталар иде тальян. Хәзер яшьләр тыкрык сайын паш-паш суыра кальян. Замечательная, когда берешь свою кирок, обязательная. Агыйдылда бер бака, бер бартада бер калка. Безнең тавыклар тәртипле, тәшкилүгә ята. Алла итәргә кирәк, булла итәргә кирәк. Җәвитнең дә хәле бетте, кайтып китәргә кирәк. Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Җәвиттер. Сезнең белән утырулар үзе рәхәт кәмиттерез. Куда пошел кай киттең? Милләт тегермәнгә, шиванада не кирәк, моканада он кирәк. Бусы татар теле битүгә. Агыйдылдан агып килә каз түгел утка гына. Яраттым сине бер сутка, ансы да шутка гына. Эй, кара кыз, кара каш, замечательная, когда берешь свою кирок, обязательная. Хәзер квитанция китерделәр фатирга түләр өчен, фатирга түләгән идем, калмады үләр өчен. Эй, кара кыз, замечательная. Шәштем быдай бирсен Худай, бер быдайга мең быдай. Тахир зыхра мәхәббәтен сезгә дә бирсен Худай. О, агрономнар җыры булды. Конечно. Сәгать суқты 8-не, сикіріп шықтым диңгізне. Сіз ұнытмасағыз бізне, біз ұнытмабыз сізне. Нара. Сөйгәнем китә еракка, китсә китсен еракка, китсә китсен әйләнеп кайтмасын. Сердце була йөрәккә. Алла итәргә кирәк. Булла итәргә кирәк. Җавит абыйга рәхмәт әйтеп, кайтып китәргә кирәк. Эй, кара кыз, замечательная. Обязательная. Рәхмәт Вадим, аның кунакның иң яхшысы вакытында килеп, иртәрәк кайтып киткәне. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунакларыбыз, безнең киләсе рубрика яңалыклар һәм нинди дөньяда хәлләр бар. Безнең инде һәр капка төбендә җыелышканда без монда бер писер язып торучы һәм инде соңыннан тапшыру тамамлангач, азактан йомгак ясап үзенең сүзен әйтергә бер кеше кирәк. Монда инде җәмәгать безнең арада үзенең иң акыллысы дип Фәнис Җиһанша таныштырды. Шуңа күрә Фәнис, син инде компьютерда беләсең, мин сиңа компьютерны кулыңа тоттырыйм әле. Ноутбук не ярыймы? Менә шушында, монда сораулар, яңалыклар, нәрсәләр язылган. Укыйбыз хәзер инде без үзебезнең комментарийларны бирәбез җәмәгать. Ярыймы? Нинди яңалыклар бар? Беренчесе, Шаллада бер хатын ашыгыш ярдәм килеп җиткәнче бәбиләп куйган. Койды. Кем туган? Ашыгыш ярдәмгә җуасына калган тәпинегенә. Врачлар белән бергә. тагын бер тапкыр. Шаллада бер хатын ашыгыш ярдәм килеп җиткәнче бәбиләп куйган. Ашыккан, акча кирәк. Яңалык. Ничәнче бала икәнсе бу? Шаллада бер хатын ашыгыш ярдәм килеп җиткәнче бәбиләп куйган. Әйбәт балалар, Аллага шөкер. Исән сау булсын баласы. Бу яңалыкның башы бар бит. Юк. Әйе. Ире кайтканчы балага да узып куйган. Әйбәт. Юк, хәзер бит бәлки ул икенче баладыр. Икенче балага бит материнский капитал бирәләр. Материнский капитал. Шуңа ашыккан, Беренче балага. әле ул чыкты гына бу бит әле ни? Өченче көн булган. Аты бу шул түзеп җиргәндә Түзәлмәгән, акча кирәк, ипотека түләргә кирәк, акча кирәк тиз генә. Фәнис. Бәлки Шаллада ярдәм машинасы белән проблемадыр, юкмы? Бәлки ул көтеп торгандыр.
3-4 сағат. Yok, benim tuğan balası veliki kişi bulur. Duncağa yaşarga şıkkın bu. Шулайдыр. Скорый нәрсе егер. Жолы бар. Тағын Михаил Саакашвили қолға алырға жиынғанlar. Әмма ол 8 қатлы йыртның төбәсіне мініп, асқа секірем деп қорқытқан. Шәп секірмәді екен. Бізді қорыққан. Қорыққандар все болған. 8-ші қатқа мініп басқан. Нешеп онда мінген ол, башқа жерде өдіректі баша керек. Тыңлаушы жоқ. Тыңлаушы үстен іштілі ме? Жоқ, бары іштімелер, қытанан қышқырсын. Дұнжа бұтап жүрі біттігінде. Жүрі мінгізгендердір, Зина хармында жүрме бары ескені. Әтке әт өлімі. Башқұрстанға қойтабыз. Башқұрстанда бірі 12 сиыр ұрлаған. Сиырларын ол бірәм-бірәм 6 машинасы білен ташыған. Гүлнараға бара жағас етек бұсауы. Жамағат, Башқұрстанда сиырлар бәлекей деп айтып. Мен білем шығырданда да шо ішлеген малай бар. Башта сиырларны ішілтеміз дей. Вино или орақ сала, исер жолды кіртіп аталар. 6-ға сия ма? 7-ға сия. 6-ға бәлекейлік. Her sıyırın razmeri var. Alар başta qarab qoytalar. Bu sıyırını uğurlarga bula. Maaş 6-ға maaşı razmerlerini qaraylar. Anda gir 7-ға, ya bulmasa 10-ға. Anar indi zorakların neyindi? Burası neresi şu işlengen? İlk uvazik bile taşıylarga uğurlap sıyır, değil mi? Gaylar uvazik bulaş tuqtatalar birisi tıqqar. 7-ға kim tuqtasın 6-ға? Taşıy da taşıyın. Тонированный да. Tонированный da. Hürmetli gayı hizmetkarları bütün 6-ға, 7-ға, 8-ға машиналарын туқтатығыз сыйыр болырған мұжыт. Сәләмәтлек саклау министрлыгы исерекләргә аракы сатмаска дигән закон чыгарырга тәкъдим итә. Қашаннан? Тырышлар. Бака соңа калгашы Башкортстанга барып алып куярга кирәк. Тагын бер тапкыр. Сәләмәтлек саклау министрлыгы исерекләргә аракы сатмаска дигән закон чыгарырга тәкъдим итә. Ой кешеләрдән алдырабыз. Әйе? Дөрес? Хәтта исерекләргә. Ой кешедән аламыз. Исерек кибеткә барып җитә алмый. Әйе, ул Юк, аңа сатмыйлар. аңа сатмыйлар. Ой кеше барып алады, исереккә бирә. Бу законны исерекләр уйлап тапкан. Ни өчен? Юк, моны Чөнки үзләренең барасы килми инде бүтән. Юк, моны депутатлар уйлап тапкан. Алар, Депутатлар. Шуңа күрә, фәни син ничек уйлыйсың? Алар киштән генә исерек. Аракы сатарга ярамый, исерекләргә юкмы? Мин булсам, бөтенләй саттырмас идем җәмәгать. Менә мин дә шулай. Аракы эшу ярамый гөнаһ җәмәгать. Бу көлке түгел, мин чын күңелдән әйтәм. Теге аракы дигәннән бит бабай врачка килгән, сөйләгәнем бар инде. Врачка әйтәгә, врач әйтәгә, нишләп бирсен бабай? Балакаем аракы эчәм. Туктай алмыйм. Бер генә киңәш инде, сыйрыгыз бармы? Бар. Менә сөт кенә эчеп тор, 15 көн, 20 көн. Сыйырны савып алып керә, ишә 5 көн түзгән сөт эчеп. Карчыгына әйтә икән, мин хәзер аңладым. Күне-төне күкрәк баласының ниятене күне-төне акырганын дип әйтә ди. Укыймы тагы берәү чыкты монда менә. Бармы тагын? Менә бусы Казаннан җәмәгать. О, кафедан монсы. Казанның бер кафесында 34 яшьлек бизнесменның 3 миллион сум акчасын урлаганнар. Бер кафесында 34 яшьлек бизнесмен 3 миллион белән кергәнме? Казанның бер кафесына. Казанның бер кафега кергән, ресторанда түгел. 34 яшь булган әле, бизнесмен дә булган, 3 миллион сумы булган. Камил. Шуңгал ошызы Бу килгән. нәрсә, мен дус малайның кибеткә лента кибеттә кирип киткәч, машинасында 4 миллион акча булган. Шуны шолт урлаганна чыкка, сине бер ура. Әйтәм, дурак, нәрсә, ник сине 4 багажникта шинорга 30 миллион жаттадыр иде. Сүйенгән. Багажникка кирмәгәннәр, тегендә алганнар. 30 миллион. Әле барып җитте. Вадим, син кафега 3 миллион акча белән барасыңмы, юкмы? Мен оптырайым бұл 34 яшьлек мала ничек 3 миллион ақша эшләде екен, каян алды екен деп шуңа карасыз. Эшләп? Хәзер бит инде карточка белән йөриләр күбрәк. Карточка белән йөриләр. Ничек моңардан наличный акча булган бит? Мәсәлән, теге Шул сыйырларны саткан. Урланган сыйырларны. Может быть, 6 машина. Да, менә шушы кеше түгел микән? Бу Теге жаннан кергән әмер жаннан чыгып та китә диләр бит, менә. Ничек кергән Не калса, Роснефттә шушы бер чиновник 3 мең белән генә кермәй бит. То есть 3 миллион белән генә кермәй. 30 миллион белән керән ай. ярар. Син шакатып утырасың 3 миллион белән. Шуңа күрә 30 миллион булса кафега җирмәйдә, ул кафе үзән җиргәннәре. Алсадан Миңа калса кафеда 34 яшьлек бизнесмен 3 миллион белән ашамыйдыр җәмәгать. Бу
Мен қалса бұл ышандырмай тұрған. Yok, мен ышанам. Ресторанға кіреді. Ресторан недейін? Кафеға кірген, бұл ресторанларда орын болмаған, кафеға кірген, әлі кафеда орын болмаса, ол столовойға, ашханаға кірері. Но 3 миллион ақша болуына ышанам, 34 яш болуына ышанам. Жамағат, бұдайға мен шол бәлки шатланғандыр. Аллаға шүкір, бұннасы мен тыныш шықлайым, башқа мен кафеға ермейм, мына үйдегіне ашайым. Evet, оның расходлары көп. Mesela кіріп тұрды ол заказ айтқан 500 мыңға, mesela да. Может быть, қонақлары шырардып, или күткен бірәсін. Кірге мүмкін 3 миллион. Бегейбет оннан Қозанда да шундай бойлардың болуы бейт біздің шаһарның статусын көрсетеді. Аллаға шүкір, бойлардықын ұрлағандар әлі. Әйбет тұрға, тұрса бердік. Біздікі жоқ. Рахмат, Мәрім. Зор етіп рахмат. Өзіңіздің комментарийларыңыз үшін, әменде бек қызық, матур, әменде істе қалатырған, мұны жәмәғат тұшы иғланларға, біздің яңалықларға үстеме кірткен үшін. Алқышлар біздің қонақтарымызға. Алмабызны иерербіз бізде оңырға, я ұққынға түшірір ұлы бізні, я көтерір янар тауларға, я көтерір янар тауларға. Күзлерде келгені, күзлерде кел, күзде біше бәхіт олмасы, бәхіт олмаларын тәгеретіп, борасы да әлі борасы. Күзлерде киемі, күзлерде кил, күзде піше бәхіт олмасы, бәхіт олмаларын тәгеретіп, борасы да әлі борасы. Бәхіт олмаларын тәгеретіп, борасы да әлі борасы, борасы да әлі борасы. Келешекте де көркем матур ұшырашулар насip болсын. Исен саулық достар, елмайып, күліп, шатланып, жырлап яшайық.